jadi RT saha sahan panggilan aja di RT. Buat kemana Om? buat ke konsumen. Mantap. Biasanya sok kayak kejadian anak buah jadi menantu tuh besok kayak kejadian gitu pasti Kurang ya babaturan jadi metoha. ting saha tah itu Saya anak buah jadi menantu tuh ting cetangkur juga sebagai tangan mengobokan sate kolong karena terpeka-peka dalam ayat di posisi aing mah alhamdulillah